खुमजरे अहमदंग सिंह मरुई पाउसिंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोसी यंगसिननबा मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन वरी सनखरे पौमी सिंह की राइट मोंग सुमदन सिजनरबदी खुनाई मांगनबी मसा ओइगिन हाइना आईपीआर मिनिस्टर विश्वासना फोंदोखै अमदी जीएसटी यावने नोमद संगदबा यादव पोलम सिंह ममल हेंगल हंदुना मियामदगी सेल खोंगतबगी थबक सतरे हाइना एमएलए जयकिशन हाइख्रे आईएसटीवी की मणिपुरी पाव में ताबिब सिंह तराम नोक्सबोलोना पाव संदोन पिजरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अद्या प्रसाद फांडे सिंदोकदबनी हाइना मुसुना संगसिलब खोंजंग असिना हौजिक ओहलकलिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की फिबम मसिक मतंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर गा टेलीफोन वरी सनक्रब मतुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की फिबम यंगसिननबा मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गा वरी सनखरे अमरोमदा हुजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी ओरकलिबा फिबम असिना एकेडमिक एटमॉस्फेयर दा अकाइबा पिरकलिबा सि मखा ताना थोक्तनबा ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन ना शांति की खोंगसदमा यूनिवर्सिटी सिगे खोइबदे सटख्रे खोंगसद दुगी तुंगदा यूनिवर्सिटी सिगे ट्रैफिक आइलैंड लेबा वेटिंग सेट दा वाकन मिफम सेटख्रे वाकन मिफम दुदा सेफ मणिपुर यूनिवर्सिटी अबवा समाज अमगिदमक्ता लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी कंसी महिरु सिंह पुंसी कंसी एकोय मणिपुर यूनिवर्सिटी नुंसी हाइबा प्लेक का chung सिजनके वाकन मिफम दुगा मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सोराम जीवन कुमार ना मयूर सिंह यूनियन हौकेबा मेगी तांग कुनगमरी दगी संगसलपा खोंजंग नंबर मोइदुना यूनिवर्सिटी असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमदी वाइस चांसलर की ऑफिस थिंजनखिबदगी यूनिवर्सिटी असिदा थबक तौजिरबा स्टाफ सिंग साउना खुदोंग सादब थोले स्टाफ सिंह की इनकम टैक्स फाइलिंग तौबा अमदी अगकनबा मतमदा थागदबा न्यू पेंशन स्कीम की मतम हेलकपा स्टाफ सिंह मरकता अनायक यारोकपा मतमदा मेडिकल रिएम्बर्समेंट सिंगबगी थबक थोरम सिंह पांगथोकपा यादन लेरे स्टाफ सिंह की तोलोफ फंगदबना मपालमदा मही तमलिबा स्टाफ सिंह मसा मसु सिंह की पैसा थाबा ngमदबी फिबम लाकले हौजिक ओरिबा फिबम असे जून 19 फावगी मनुंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंहना लोइसिननबा होनाद्रबदे वाइस चांसलर ना मॉडल ग्राउंड यूनिवर्सिटी असिबो कनबा ngमनबगीदमक्ता फम थादोकदबनी इशू असि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओरिबसु स्टेट असि लेबा ओइबना स्टेट असि हेड ओरिबा गवर्नर मदी चीफ मिनिस्टर ना अखनबा मियंग संगदुन अथुबा मतमदा वारोचनमा पुरकनबा होनबिउ हाइखे पैखाई कई चैथिंग मैम यथोरप यथोप याना मैम कायरकदब मैम से येंकान अठूब मीटिंग फमकान अठूब मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नमसी एमिकेबल सोल्यूशन अठूब पुरक्पियो हाइबने करिगुंबा जून 19 की मनुंगदा सिगुंबा एमिकेबल सोल्यूशन सी ngमदब तागरी वाइस चांसलर सी अखोय मॉडल ग्राउंड सी यूनिवर्सिटी सी कनबा ngमदब की नमता फम थादोपियो हाइबगे अखोय रिजोल्यूशन सी सु लौजरे मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की मिहुत कांगबू सिंगना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी का उनखिब लेते मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजा खरना हौजिक यूनिवर्सिटी सिगा मरी लेनना उनब यावमलबदी मदु यामना लाइबक थिबा ngakpi रोइदबा थोंग ओइगनी जॉइंट सेक्रेटरी ना एसोसिएशन की मिहुत सिंग मिराइदुना उनदबा पेंदबा फोंगदोपगा लोइना यूनिवर्सिटी सिगी वाथो अथो मतमदा लोइसिनन होनाबदा ओजा के एसोसिएशन सिंग पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी सीनियर सिटीजन महिरो लोफ अमसुंग मरी लेनबा खुदिमना मतेंग पांगबिनबा आफिल तौरी मणिपुर यूनिवर्सिटी नुमित कुनगमरीनी हेन स्ट्राइक संसिंदुना क्लास तोहंदबा हाइबसी सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना हक्सिन लोबो लोइना वीसी लोकथोकनबा सेंटर की लोसिंगबसिंगदा तक्सिलगनी हारि इराबोर भवन पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा सीपीआई मणिपुर काउंसिल की सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ना हौजिक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर असे यूनिवर्सिटी की फिबम फगतहनबगी वाखल खनबगी मुहुत्ता यूनिवर्सिटी असिदगी संदा लंबी अमा सेथदुना यूनिवर्सिटी असिम मुथनबा होनरे हिरमसिंग मतंगदा सीपीआई ना मुसु अमदी मुच्छु हक्थेंगना उनदुना थिगलुबदा थामगी मनुंगदा नुमित कुन्नी हेना मपालदा मसागी मरनाई थबक तौदुन लेबा एमयू की कैंपस लेदुना यूनिवर्सिटी यंगसिनबगी मुहुत्ता गेस्ट हाउस लेथोक्तुना मतम लेनबा वीसी ओरमले हाइखे असी लौथोखिनबगीदमक पार्टी के एमपी कॉमरेड डी राजादा याम कुनु वारी सारे लोइनर कॉमरेड डी राजाना ngasi मक नत्रगसु हयेंग दिसुक सोय सोयदना अखोय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मंत्री प्रकाश जावडेकर उननबगी मागे अपॉइंटमेंट लौरमगने हेना अखोय खली प्राइम मिनिस्टर उननब होनगनी अदुग लोइनना अखोय प्रेसिडेंट उननब होनगनी सीपीआई नेशनल काउंसिल की माइकेदगी अखोय
अदुगुम्बा मेमोरेंडम न चिंग सबमिट तौदना अखोई पार्टी सेंटर ना अखोई मरुइन VC से लौथोकनबो वफम क्या सिंग से सेंटर के यामन मरी लेनबनिना अदु अकनब प्रेशर क्या पीनबसे ngarang dagi detail report mayama अखोई पिजखरे Imphal da nungtigi fongadaba English ki pauk se morning bell ngase Information and Public Relations Minister TS Biswas na hodokre thangal kaithel leba thangal cinema da pangthokiba thormaduda IPR gi director onamba Magazine Kongbam pauk se sig mapu L Basanta Sharma well to ex India gi CEO Napoleon Susraki pauk se sig editor na RD Alexander Oiri nuit mari gi tungda miam da pauk se si fangalagni hari Minister Biswazina Mediana Apapa Kunayama Property Sober Todang Lori, Pomi Sing da Misamama the Hector Fungable Right Gap Fungli, Adu Right Sing Adu Mong Sundan Season Rabadi, Kunai Mang Wimasa Oikin Haki. Media have a siki Tonganba Magi Kanomalay, Magulama. Adu Magunda Natana Magi Tonganba right, Madonna, Masi Constitution of People right, Amana, Karino have the Masi, Mina, Mana, Hangbaya, the question Hangbaya, Magi right me. Adu kanagumba amadagi pau extract over yai magi right ni adu masigi right lay haidana kuna sometimes kanagumba na koigi card nu se ona dena sarakan da masigi advantage lo buje masijo koi owner na khara yengchen ba chungane na igi lobjage aduna koi masai da reporter ne hade police na check tawde aduna tawde har kana card issue pongdok tawbagi orgadi maduna report ama khakna hayeng punamak loi chen dharakan da khabar sisu adum Mangi nabagi masak amu orang puyai ada nama si section ingai orang si ay thamjage GST yang na nomor sang dabi ada problem sing mamal hengkal hendu na dagi sel kongat pagi thabak sathare haina MLA je kesana ngasi thangwai bandaleba ANYTK Zimda Fitness Health Center hangdo pagi thoramda phangdokre MLA na makatana haikibada miamda phangan gani haikarga miamdagi oina kongatuna leire lalobuna sel kharam tokrabasu lenga amadi phamnaiba singnadi praja singdi phone sel kongal haike Mamada Manipura Lalup Mayamna Praja, the section Kudi Matagi, Shell Karakpati Praja Mayami Kola, Malakpatagi. I could Lalup Mayam Shivu Prajagi, Awabani Haidana, Shell Kaibat, left Krevzik, Prajagi, Awabis, Kangiduna. Hozigna legalized Oroga government, Sina, Praja Mayam the Gishen from Kongali. Shempum Kongali Hibasi, Kamina Kongal Gabida, Hozik diesel Mamal Cam Hingali, petrol Mamal Cam Hingali. Masi legalized takes Natabrava. Aduna government se chalainable ngamakta dana masi praja mayam dagi paisa khonggot pa hora bane se aina ngasi government se da aina masi wafam se thami Manumakatana Landamasi Sanari Cap Makoigi Hay Singma Musung Matonabu Sakamulena Yokat Pagi Tabak Sing Satari Makoina Landamasi Mingset Propomatamda Puning Tawali Haidaga Makoi Buhena Hona Hanbada Mateng Pangbibugi Mahuta Ras Niti Toduna Makoi Punsi Lamakanga Mangan Bigi Tabak Lefaning Hake China Kalaga Chinada training town later World Cup Sida the Yaudoriba Brazil Sanabas the Yaudoribas the Sidena Matic Chaba Chanarojika legation. Madura State government na Magi incentive pin of Mayam Kor Tagala Kataram Bible say I could lay riba government see politicalized Oragas Hanabada politics Angela Bra Hibagi say Yam Sawangni Manipur is a Holland Hiba Taragadi. Political ki kena bathi dana sanar ko dimag se yo khatlu haiba se ayangna government se da aina masi wa phumsima Governor Dr. Nazma Haptulana ngasi Sursampurda Mall Wi-Fi Rural Health and Resource Center Hospital Sangakre Loinana Vedesta School of Nursing gi JNM Mairui Singi Kunsuba Batch ki graduate thorum dasu surgaki ngasi thorumaduda MLA Dr. Saltulians Amo DC Samlan Punia Resource Center asigi Chairman Khawpaw Hawkipsu Surgaki Governor Dr. Nazma Haptulana State asigi manung hanjinba mafam singda health service ki awat pa leiba si yenglaga center da flying doctor hawdok na bataksin mani masigi makada helicopter sizinaduna langbagi mateng arapa mafam singda yohanba ngomgani flying dispensary asi hawdok na ba central government na lokthokre haiki JM holder Satriba Aadhaar card ki thabak toruba singi manungda aranba moongda Aadhaar card semduna yolamba mioi ahum city police na fare hari ISTV news na fangba pawda makoina saramba Aadhaar card amadi marilena polam sing fagatle hiramasina makata na tizen ki thabak Satri hari
Uripo Kendrick Manung Daleba, Paunam Lightning Toasting Cyber Complexa, kilowatt Mangagi, Grid Connect Roof, Solar Power Plant, Ma, Nasi Kendrick MLS Uriba, Deputy Safe Minister Waizu Kumana, Hangdokre, Tormado the Han Minister Oramba, Paunam Achowamadi, Manirdagi, Director L. Manglem Susuraki. Singjubung Youth Organization ki building the su kilowatts mangage grids connected to rooftop solar power plant ma Deputy Chief Minister Waizu Kumar na hangdokre tormadu da organization ki President Sant Kumar yauna myo kana suraki Deputy Chief Minister Waizu Kumar na tharang si makhatana kendra si mafam sing da su paket ke ni haike Ngasiw angan beda moregi Indo-Myanmar Friendship Grade number 2 gi mafam singda auto rickshaw park toriba kangbuga mafam odu leriba hotel amadi lanai gari loiriba myoi sing marakta gari khami matang da yena rakpadagi gate number 2 gi mamangda auto rickshaw yauna makhalamati gari sing sangan khidre yenaba duna maram oiduna more bazar matam khara thong lonaki nakal ani gi myoi singa more police ki kangbu yauna wari sanaki wari sanaba duda ngasi dagi tharaga numit mangani gi manungda tenopal gi DC madi mari lenaba official sing yauna nakal ani gi myoi singa punna wari sanaba haina yanaki gate number 2 gi maya da passenger puba four wheeler gari amata khama yahan khidre Hotel Singda Lainaba mi tinbalakpa gari singdi sangan ba hain yanakre nakalani gi marakta yanaba porakpadagi more town mahuk sagum punsida hanjilakre Manipur da 50 micro yodo plastic fight pagi thaba Manipur Pollution Control Board na left and sangsili ngasisu board asagi environment scientist KS Tomana lusingduna city police ki kangbu amagaloina na BT road ki kha thangba dukan amadi temporary market drive satakre drive adugi matang da KS Tomana sarkarna athingma thangkraba plastic praja singna sizinabigin haiki Government or my government 2017 gi September ki tang time to notification ama thok tuna 50 micron gi makha da leiba plastic carry bag sing ase phagat ka dobani masi sinaba aduga paisan ba punam ase thinge aduga makha da koina file oina pa lakh ama aduga madugi aduga loina na chahi manga jen da piba mi jing group seng to kana district ayam loina bak mai pura leiba sing je cover to gani koina kana to kanjida adu makata na koi detun dum chathagi gani Oinam Kendra Ladik Tamning Laga Tambangam the Mahiru Singi Awaba Kuanduna Makoi Makata and Ladik Tamangani Hana Manipur Pollution Control Board Chairman El Radakishona Apunba Maya Kavasinzak Tingle Love Kainogi say Madi Mapung Parapi Toronto High Crate Tormatuda Apunba Maya Kavasinzak Tingle Lufki Chairman and Sanu Sinkehanbi Jila Research Member M Somananda Pradhan Jauna Miyokana Suraki. Radakishona Makatana, Miyangidamakta, Katoloba Matamda, Sama Sasikan Mangangani, Mayakabani Satin Bahona Badima Singi Sorba Todangle Hike. Toksem subdivision ge manung senba Tegurams village da ising isong namaram oiduna intervillage amadi Tamelong headquarter ga samnaba hanging bridge ahum amangata thonkhre hanging bridge sing adu Makru river da sabni hari maduna maram oiduna praja sing da sawna kudong sahandre barak turel gi imai su wangkalak padagi lawfam amadi manama sing thaba mafam sing ising thumjin khre hari Oinam Kendri Manung da ising isong namaram oiduna awaba mayok nariba miyo ising da Kendri MLA El Radakishona Sanatan Polam Sing Yentokre MLA Radakishona Hauzik Fawda Sarkar na Peter Liba Seng asigi mathakta maki maikaidagi angamba mateng pangduna dargar oiba nomada sizinadaba yadaba Polam Sing leiduna mayangwidamakta mateng pibani haike Ngasi usekon takong mapalgi ising isang na awaba taraba relief camp ta leriba miyo ising da Manipur State Social Welfare Board Imphal gi M Priyomala amadi Secretary RK Sanatombi Devi anigi miyang makada office asigi staff sing na mana ngamba sana thaknaba hawai sengwai amadi ati polom kaya mating pangkre Amarom day isang na maram moiraga awana taraba kongba usekon gi miyam dusu lakadruba MP election da Independent Miref oirgani lokthokraba RK Somerendro Kaikuna su Taknaba Poising Miam the Yentokre Miam de Sing Fan Kibaduda film Gilam the Lady Artist Casu Suraki. Hozimakata Pauker Mulakan at Timba Brampton. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam, Bohagi oil Jabiu, Karupati Oibu, Masida Sunatana, Lucky Coffin Price, Mayam Amasu, Lajari, Adongi, Manaknakpa store dagi, Fangbigani. Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da Mega Furniture Sale shahadani fu fawbagi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari
ngasimak lengsin biraksi Mobile Furniture Quakatel near Imphal College. Chabada hauraba haksang soktaba Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirak yagani. Bohagi Mustard Oil. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingna sing yamna chanaki. ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Break matungda taramno muksari makhara pausing. Nuwin mari ni sumna sathagadaba Juko Valley Expedition Tour ma ngasi Speaker White Camp chana yumnam la kai larimbi lampak tagi lamthakre pore ithiba luf na sinduna nupi yauna mioi murfudra na saruyaki pore ithiba luf ki State Secretary KS Nirmal na mausa larimbi na semgalak liba mafam singchu yokhat nabagi satharapa khongthang amu oina Juko Valley upambi sing thabaga loina na semgot bugi thabak sing paikhat kani haike. Speaker White Camp chana naha oiriba singna punna thoroktuna mahoksage khal yokhanana ba paikhaleba khongthang sing yamna singtaningai oi makhatana naha masing hengana thoroktuna mahoksage khal ngakpada saruk yaningai haike. Imphal Jiri lambigi sinam khul mayada amuk hanna satkiba ahing nungaida sing ningkharakpadagi gari sing satpa yadaduna panduna leirure ngaseyu pung 10 minute kunthram taba matamda sing ningkharakpa mafam sing lokthokibadagi mahoksagum gari amuk satpa hokre. Class 10 amadi Class 12 ke parkhada mark wangna phanglapa mahiru sing puning thotpagi thormama thangribal thingel maruda leiba Leon Lee's Memorial Community Hall da pangthokre thormadu da MLA Jagasan ANYTK ge advisor T Ramu yauna mioi kana sarwaki mahiru sing da manama thumpiduna puning thotki Handaki sing isauna swan kraba Wangoi Assembly Constituency ki tuan tuan mafam gada Manipur Sarkar maikai digi seng hawai amadi atisana thanaba polam kaya yenthokre MLA Olukhoi amadi SDO Wangoi Y Nelson na posei yelib sing adu hakthingna yengsinki pojen ki mafam sing adudi samoro makha laikai top sifai Wangoi waheng laikai naurem chapro Wangoi Longjam thodam laikai Pawitek Upokpi amasung Wangoi Muslim ni Amaromda Naurem Sapropi Didi Isauna Mayok Nariba Singidamata Health Camp Amsu Pangtoki MLA Olukoina Ising Isauna Larabamadi Inakun Kaidana Awabatarba Matamasida Brass Neti Kung Sabalong Nabahonabasi Labak Tivani Angamong Batakta Awabatarba Singna Mateng Taunaba Taubana Apabu Oigani Maki Maki Digi Kendra Sigidamata Pangtok Payaba Pangbaya Tabak Kudimaksu Pangtokan Haki Imphal East District ki Imphal dagi cycle fawgi lambi sembagi matangda lambi sembagi contract pairiba MSL Singh and Co gi subcontractor amana paisa lokthokkiba leiti haina ngarang media da phongtokki wafamadu aranbani masagi maral kupsinaba honabani haina PDCC ki General Secretary Thodam Hamzitna Maral Sirli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unabada mahakna makha taraduna hairiba lambi amadi yumnam patloda culvert ama sabagi yawna pharmacy-na sada marfudara manga bill gi senpam lokthokibagi EE gi sign job documents PDCC gi maikeda leiba sina mayak senglaba sakhini sayemagi manungda loisingedaba thabak asi validity lorba phawa sada tarakhak loisilaga paisana sada marfudara manga lokthokibada kendra gi MLA na tumina lesin basi contractor singa manarga MLA nasu miyambo apung masibada yaurabra haibi singna balai hirama sing matangda works minister na lokor pam thokba thabak athumatamda packet view haike Department asibu puribo honorable minister works na tumina leisiliba sinadi asugum laba film sida honorable minister chenati haibusu yaragloi maramasina paba awon balenga si puruknaba honabada achawa thawai loriba honorable works minister ikai khumnajariba na miyeng changbiraga hariba contractor sing farm sing amadi department gi miyoi khudimaki mathakta action lokapio chapsaba madugi thabuk thorom sing lokapidana achumba puthokpiu
ST amasung OBC certificate lobada pata amade village authority gi no objection yaudabadi yade haibasina khudongsa da kama unhale thausilasi mari leinaba authority na miang sangbiu haina Imphal municipal corporation gi cooperator maibon fangwaina fangdokre wapamasi namdulong leiba mahaki yumda pangthokwe pawmising unabada fangdokhibani mana makha taraduna lenga ki thausilasina maramoraga ST amadi OBC na singbigi certificate lobada DC amadi SDO singna pata amadi village authority gi no objection yaudabadi certificate P dabasina maram oirga asugi matik awaba oile indigenous tribe ni haiba khanglabadi pata yaudabaju pifam to haiki amaromda wangkai assembly constituency da thakyagi siang yentoktana leibasi mari lenabasing yentokpiu haiki Jeringlong jati kumba kabui jati kumba tangkun jati kumba paumai kumba mau kumba thangang kumba kai di khoi anobu lakda mafam soi leiteba adu adi madumba khangba indigenous tribe ni ama khangba du di masi akoi tribe certificate si pata hai to si hai pata yaw do kabui yaw re ba jati madu akoi pata yaw de di nang kabui oya dre sidul tra oya dre hai gi rom da chathabagi rom da lei re masi akoi athuba matam da masi ka instruction ma piraga laitho hanbiu CC Higher Secondary School की Alumni Association सिंह स्कूल के प्रिंसिपल अमदी सरे फ्रेंड्स पौना बजारना स्कूल के क्लास 9 की होरगा 12 अफाव के एग्जामिनेशन सिंह दा टोहान टोहान बा सब्जेक्ट सिंह दा मार्क वांगना फंगलक्रबा अमदी पोजीशन योरक्रबा सिंह मना मथुम सिंह पीदुना कैकुनो उठख्रे तरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम एजुकेशन एस के डायरेक्टर टीएस किरण कुमार स्कूल के प्रिंसिपल एस इंद्रानी ना मरोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइके तरंगी सरोमा ओइना टोहान टोहान बा एलुमनाई के अवार्ड सिंह सुयनथोखे तरमदुदा वांगांग एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना स्कूल दगी हौखिबा हौजिकना टोंगान टोंगान बा सेनफमदा लेख्रबा सिंगना स्कूल असigi हौरलिबा मैरुइ सिंगबु पुनिंग थौगतपि थौरम पांगथोकपा अपेनबा पोई एजुकेशन गी ख्वाइदि मरोइबा पांदमदी अतोपा मियोइ सिंगदा आइना करिगुंबा खरा तौबा ngambaduni मान मखा ताना मैरुइ सिंगना मतंबु चेक्सिनना सिजिनदुना माइ पाकपा मी ओइनबगी लंबिनी हाइबा पौताक पीखि ओजाना वारी लीबा फुंगा वारी लीबा तो गांगा थांग से नमित ली ngasi di boring yam sure oza aduna ai kana tawbiyo haina akhoi wari ngatang tani wari ngatang lithok biba matam amada leiramba satra ga oza gi relationship se school nati yum moina ai di yam homely ohenba oza sing ji ima ipa gom aduna bo oza o bura khurum narmi एजुकेशन एस के डायरेक्टर टीएस किरण कुमार ना गवर्नमेंट स्कूल के अफब ओजा खरदी मामा गे महिरुइ सिंह की दमकता हेन थवाई यौना प्राइवेट कोचिंग सेंटर अमदी प्राइवेट स्कूल गुमना एग्जाम ममांगदा क्वेश्चन आंसर नैनब यौरे मसी अफब खोंगथांग हाइखे स्टेट कैबिनेट मिफमना फुल फ्लैजेड कॉलेज ओलन खरबा कॉलेज तरुक के गवर्निंग बॉडी अमदी डायरेक्टोरेट्स ऑफ एजुकेशन युगी फमनाइब सिंगी माइकैदिगी मोंग सुमदना टीचिंग अमदी नॉन टीचिंग स्टाफ हाबलिबा असि अथु मतमदा लौथोक्त्रबदी देसाम नमियाम खंगना फोंदोकलगनि हारि सगोलबंद लेबा लुफसिग ऑफिस पांगथोप पावगी मिफम अमदा वाइस प्रेसिडेंट नामराकपम एडिसना गवर्नमेंट कॉलेज तरुक लौखटपा थागतली अदुबो मोंग लान स्टाफ सिंग हाबसिनबगी थोंग असिदसु अकन मियंग संगबिउ हाइखि फ्री हाइबा अखोगी मोटो अमगलोना एंटी करप्शन सेल न चिंबा मयाम लिंखत पिदना अखोगी मियाम गी थाजबा अमदी मियाम गी दमकता पीपल ओरिएंटेड ओबा गवर्नमेंट अमनी हाइदना मियाम दा उन्नब होना बिरिबा सिगुंबा गवर्नमेंट सिना हारिबा कॉलेज तरुक सिदे तौरिबा कनो मयाम सिंचे आराम मयाम सिंचे मसी याम थुना सुंथोक पिरकनी हाइबगी थाजबदुमसु ओई देसाम गी माइकेदगी थमजरी अपुनबा नुपिलुफ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तरहमदोई सुबह फाउंडेशन डे क्या मनिंग सिंह संगलन लंगसी पांगथोखरे तरमदुदा एमकिल की प्रेसिडेंट पीएस सखी लुबसी की प्रेसिडेंट एल प्रमो नुपी समाज की प्रेसिडेंट टीएस रमनी तमी सिंगमी नुपी अपुनबा लुफ की प्रेसिडेंट सोइबम मोमो लेमा इसल की प्रेसिडेंट टोंगब्रम इबीएम सासुसुरकी यूपीएफ के प्रेसिडेंट डब्ल्यू सकेना हौजिक मरा पाइबी इमा सिंह मैरुइ सिंह अमदी CSO सिंगना हिरम अमतदा केस पाइबिगनो मरमदी केस ngamhogdaba kangbuna lup singbu lana ukiduna miyamga naknana thabak toba ngamlaktaba yai miyam yaudana lanai luf amavana thabak toba mai papa ngamloi haiki amkal gi president vice president Sitaram Begamna thabak ama natraga ama tobada maram khangna mong sumna tobuna miyamna ikai khumnaduna ima haibagi mingthol asi Hantan Gumsi, Tarungi Saroma Oina Lubasigi Vice President Orambi Lekidabi as Ibam Halgi photo the Sulay Sukatuna, Ikai Kuno Utki.
Heart Care Foundation Kiam Shifai Foundations amasung District Legal Services Authority Imphal East na sinduna Azad Higher Secondary School Yaripokta World Day Against Child Labor Come Legal Awareness Thormo Pangthokre Manipur State Legal Services Authority gi Temangaluna Pangthoke Thormo Duda Yaripok Top Singtha GP gi Pradhan Y Lemba Yaripok Tulihal GP gi Pradhan MD Abdul Khalif Azad Higher Secondary School gi Assistant Headmaster S Dorendro Susuryaki Advocate B Supriya amasung ke Danena Resource Person oina wangangki Isang awaban ng laba miyang mating oina na ba si Minister Relief Fund tungan-tungan ba loop sing na ngasi lupa lak lising tara mga mating pangkre ngasi CM Secretary ta pangtopa tormado da Manipur Marketing Service amasung kairang panggal group na lupa lak amamam All Manipur Gorkha Students Union na lupa lising hompu mga 6 imoinu Multipurpose Financial Corporation na lupa lising yangkay mating pangki Hadaki isang nawabatar ba Manipur miyang gidamagta Popular Fronts of India Manipur State ki cadre sing na yumthom kuding satuna miyam dagi mateng lobada mapung pana pibirak pagidamagta franasina miyam buthagat pungdrole franasina pirol chana thakna ba polam kaya amadi senpam sing miyam da haktheng na satuna yang tholagani hari Wet and Measure Department na Jiribam ge kaithel amasung dukan sing da pot on bagi khulai sing drive chathakre Inspector RK Kington na department na local liba khongthang asida jirigi miyam na cooperation pibirak pagi damangta nungai ba fawi ngasigi drive asida verification camera su chathaki Jiribam dimong makha lekai da nupa mangasi thori anduna sire lekhidra miwe sigi maming Toksom Priyo Kumar chahini putret apopo lekhidra preman kawi hari Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamat, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule burchan minisinabiyo. Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phang khuding chamane yo suma ngaroi pista chalabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amum pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin ya dudi sana gi mohut yang na sin ya MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marangkai no phangbiragani nong no puthok saba packaged drinking water asigi test kaw bo sungam ngam loi amuk son na tranok seri makata pausing Infal Dimapur lambida port puriba truck singna government piriba puba yaba arumba sang adudagi hena puba truck singi salan fagat pagi tabak pakalakpada All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na yaning nuba pongdorok pasi labak tivani thong asi government ki sanakangrol thugaibada sogat kani haribra haina Highway Truck Owners Welfare Association hangle kwaketel pangthokiba pawgi mipam amada organization gi publicity secretary Bojendro Kontokjamna Infal Dimapur lambida piriba arumba sang adudagi hena propa matamda thokadaba kudongtiba kaya thoktanaba amadi lambigi phibam ka hena choksin khibadagi satpa yadaba matamda thengnagadaba awaba sing adu yenglaga organization amari lenaba singda tabak packet pinaba haizabani haike हाइरिबा हाईवे जिंगसिदा अदुंबा अरानबा मयाम पुसले अहन पोट मयाम पुरगा अखोगी लंबी सोले लंबी फलंदरे अकाई तो थोले एक्सीडेंट थोले मसीदगी कन्ननबा असेंगबा सरकार ने पिबत तोन दु पुहन बिउ हादना अखोइना सरकार दा तगना जबनी मसीदा अखोगी हाइरिबा दाबे यूनियन ने हाइजबा खरना मयाम दा लाना प्रजा तरुकपदगी सेक्शन बिउ असिगुंबा ओवरलोड पुबि यायमसुं यादेबसे मयाम दा खंगलामदि ऑर्डर थोपिरगा हाना थोइ मथकता अनोबा प्रेस रिलीज न चिंगबा तौबिरगा मियाम द ज्ञान तहनबिउ हादना अपील तौजरी IJP Administration Oramba Retired IPS Dr. Soibam Ibosa suspension of operation Tonirba Loop Singa Hausi Wari Sanirba Sigi State Government ki mute oinen ba hapre Hirama Singh Mari Lenina Special Secretary Case Ragumunina Order Mangasi Thokre Kada M2 District Committee Jiribam Sung Jiri Ima Marapai bi Apun Maluf Nangasidigi Jiribam da Drug Mayokta campaign Chataba Hokre
campaign asigi saro amo oina kada amasung M sugi volunteers sina jiribam gi ton torma bhavan singja poster campaign chathaki भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योगा समिति महिला पतंजलि योगा समिति युवा भारत पतंजलि कृष्णा सभा समिति इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नसु ngarang marirak suba yogi malemgi numit thoram wangmom na kada pangthoki tarmaduda IMC gi cooperator RK Jiten jila प्रभारी M Ranjan Sasogi General Secretary RK Tikensu Surgaki yogi oza ohumda manapiduna ikai kuno utki Development for Urban and Rural Organizing Center Kongpal Amadi Munal Yoga and Natural Cure Hospital Nasu Yoga Numit Torum Kongpal Kongkamlika Amadi Kongpal Iran from Community Hall Pangtoke RK Sanatombi Devi College of Education Dasu Yoga Numit Torum Pangtoke Rongmai Naga Baptist Association Gi Trail Suba Youth Conference Ka Marilenena Media Campaigns Thoram Namdulong Baptist Church Imphal Pangthokre Run for Glory Haiba Timda Pangthokadurba Conference Ase Matangsagi January 15 dagi 14 Fawwa Zakulung Baptist Church Lokta Project da Pangthokane Hari Kumbi Kendrugi MLA na Maki Local Area Development Fund gi Semkiba Kilometer Omlong Changba Wangu Maning Sabals Laikol Tabi Lambi Setuning Senkre Lamnamadungi Prazamana Matam Sangna Sembidan Laklaba Lambi Sembirakpasi Lusingbam gi Sabsaba Taudangamani Haiki MLS Birana Kumbi Kendrada Mafam Kudimata Sakatorangi Tabak Sing Saf Panana Pakale Kendra Sigidamakta Mahakna Punna Tong Manana Sakananaba Tabaka Pakalakpaduna Kenabalek Tabani Haiki Ngasi numidang pung terelom taba aduaida tidim lambigi malom oil depot manakta karama accident thokpadagi nupi ni yauna mioi ohum asopan nangle hari karadu makaromdagi thogalakpada oil depot mamangi medianda thomjinduna mathak makha onki asopa sing hospital da pukatuna laikana khre hozi makata nang sigit sanawi pau lomanase Nasi sanawi pauda Rusia na yumbi oidana thasi tangtara maridigi leba kuntra nitoina group Nepal thongna khailok tuna sathriba sei sigi FIFA World Cup ki group igi ngasi St. Petersburg Stadium da sanakiba match da FIFA ranking da kungani thui suba position da leriba Brazil na amadi FIFA ranking e kunga manga suba da leriba Costa Rica bu goal ani simno da maithio pikre hayang nungthil pung manga minute kuntra taba da group jigi match oina Sparks Stacks Stadium da Belgium amadi Tunisia ga sanagani numidang pung Nepal minute kuntra tabada Rostokas Arena da South Korea amadi Mexico da numidang pung 13 minute kuntra tabada Germany amadi Sweden ga sanagani Surasampur sathriba Raja Gokothangs Guite Football Memorial ge ngasi sanakiba final match da United Sikkim Federation na ISSC bu maithio piduna ahanba Raja Gokothangs Guite Football Memorial Game mapu oikre tournament asigi ngasi losenbigi thormda Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah Agriculture Minister V Hankalian Principal Secretary JC Ram Thanga susugaki Atokfam Football Club AFC Tawal Atokfam Sinduna Tim Tara Tokna Sarugaduna Club asigi ground sathriba Marisuba State Level 7 side Men's Offense Case Prize Football Tournament ki ngasi sana ki bahan ba match da Sampabi FC Sapamna Bobby FC pasobu goal mari simnoda anisba match da Sonalika Konung Mamangna BFC Singjamai Bamolekaibo goal mari amada thoikre Social Development Athletics Union Texam Sinduna team kunmari na saruyaduna Texam High School ground sathriba ahanba SDAU trophy ngasi sana ki quarter semi-final match da G4 Hairok na G4B Hairopo goal ani ahum da thoiduna final sangre hayang Kaksing FC amasung Sanjenbam FC ani suba semi-final sanaragani Hyderabad sathriba All India Senior Ranking Badminton da India gi Senior Ranking number 1 Daniel Faridpu Mairaba Luang na stress set maithiba pikre
All India Football Federation gi miang makada All Manipur Football Association na sinduna tha si tang kun mari digi kun mapan phawba pangthokadoriba AIFF D license course ta saru yagadaba candidate singna tha si tang kulumdogi nungtil pung ohum taba matamda Khumal Lampak Sport Complex ki hostel number 2 da coordinator TS Ojita report tawgadabani hari Hauzik makata pasana gi pawwe ning tawzamdagi phangbigani Ani Suba MCA Luang Popa T20 Trophy ki ngasi sanakiba match na Eastern Sporting Union Wangkhaina KIYC Khetri Ril Mapan bu maitiba pikre Manipur Cricket Association na sinduna tha sigi tang kunma thoidagi team kunna saruk yaduna Luang Sangbanggi Luang Popa Cricket Stadium da sathariba Ani Suba MCA Luang Popa T20 Trophy ki ngasi sanakiba match na Eastern Sporting Union Wangkhaina KIYC Khetri Ril Mapal bu ran humputra nipal da maitiba pikibani match asida mai pakiba Eastern Sporting Union Wangkhaina tos ngamtuna ahanba batting tokebada apiba over kungi manungda over 13 ta wicket ani turaga run sa maga kontra threat lawkhi masigi paukham Ani suba batting tokiba KIYC Khetri Iril Mapalna over 13 ball ahumda wicket loina turaga ran yankhai mapan khag lawduna match asi maiti khibani match asida Eastern Sporting Union Wangkhai gi sanaroi Devendrona ball yankhai mathoida out oidana ran humphunipal lawduna man of the match takhi Sathariba trophy asigi hayeng stadium asida ayuki match oina Southern Sporting Union Singjamai amadi Riz Naga Mapalga sanagani ngasi ayuk chanagadaba ahanba match ki PTRC pasoi amadi Alamin Lilong nong sukhibana maram oiduna match sanakhidre Kundrakpong Kendra Kankot amadi Nambol Kendra Kankot Sathariba Tarahomdoi Shuba Laijing Thau Ahalop Kendra Wise Likam Nokot Kang Trophy gi quarter final sangkhre Manipur gi nat ki waiba masana ama waiba kang Manipur gi mangkhidana ba madi masana asi hena sakol hanabagi pandamda Manipur Kang Association gi miang makhada lak thangbai bana sponsor tawduna ibudhau laijing ning thau sanglen thangbai banda sathariba Tarahomdoi Shuba Laijing ning thau ahalop Kendra Wise Likam Nokot Kang Trophy gi ngasi sanaki ba group C gi roiba league round match ta Hangang Kendra Kankot amadi Kundrakpam Kendra Kankot Panjil Taratruk kaptuna draw satkre Group asida Kundrakpam Kendra Kankotna Panjil Nipu Mari amadi Thangmaiban Kendra Kankot Team B na Panjil Nipu Mathoi phangtuna quarter final sangkhibani Sathariba trophy asigi hayeng kangsang asida Singjamai Kendra Kankot amadi Nambol Kendra Kankot ka sanagani Thagasriboy hoji makata nang asi nongwi oikiba ainga sagi paulo bise Environment Directorate ki phangkiba ngasi goikiba inga samari nungjuki pauda khwaidigi sakhiba Celsius degree kuntramari dasmik maripuni thoi khwaidigi ingba Celsius degree 13 dasmik kunmari Nungsit yaw ising manil gisang maximum da sada maripu 13 dasmik kunmari minimum da sada yangkai nipal dasmik sinotaru goiki Sige nong suki bagisang mapal da speak putra mathoi millimeter ni Loisalo putang sing maru pausing amukan episode Manipur University ki what was he yang sinana ba ministry ki joint secretary Manipur la chief minister and Biren Gowari sanakrai Bawmui Singhi rights mong sumna season arbadi kunai mang nabgi masa oigini haina IPR minister Biswajana phungdokrai amadi GST yauna nomada sangdaba yadaba polam singhi mamal hengal henduna meyam dagi sel khongat pagi thawak sathare haina MLA Jegisana haikrai Sigiri ASTV na pizaba Manipuri pau matang slow jere meng tabil punopo amukana krontai